Marko. Teo. Mario. Moje ime je Marko Šapina, imam 105 kila i najteži sam plesač u Hrvatskoj. Moje ime je Mateo Cvenić, nešto sam mršavio od Marka i volim latin. Moje ime je Mario i već 3 godine nisam odradio normalni plesni trening. Koliko imaš godina? 29. 23. 29. Koliko ste počeli plesat? Sa 18. Koji vam je najdrži ples? Pas. Rumba. Cajkača. Tko će pobijediti u plesu sa zvijezdama? Ja ću se vratiti i pobijediti u plesu sa zvijezdama. Ja isto mislim Mario. To je moj plan. Ne, to je moj plan i ja ću to napraviti. Za koga bi htjeli da pobjedi? Sebe. Za koga bi htjeli da pobjedi? Šarić ili Viktorija? Da. Keđa je u toj isto konkurenciji. Nije vez. Zašto ples, a ne nogomet? Zato jer je... Dečki, ajde vi prvi. Pa ja sam i jedno i drugo trenirao, ali sam postao državni prvak, tako da... A ne možeš postati državni prvak u nogometu, pa eto, znaš, vrlo jednostavna računica. Meni definitivno zato jer onak nekak ne mogu... Nježniji je. Da. Nježniji je sport. Nogomet je pregrub za nas. Ne možemo. Neki nježniji sport. Čekaj, dečki. Od Pitanja. Pa ono, ovako, Ima, ali ne problem. čekaj. Aha. Ovo, doma. Ali trening. Komentar neki? Pa, ja sam zaručen za plesnu trenericu, tak da. Okej. Am da. Nema više komentara, gotovo. Znači ono, izbori se do kraja, a? Do kraja. Nema kompromisa, nikad kod mene. I kak je to prošlo? Super. Nakon ovog neozbiljnog intervjua, 3 ozbiljna razloga zašto se trebamo baviti plesom. Razvijamo motoričke sposobnosti i jako razvijamo koordinaciju kroz ples. Drugi razlog je taj što kroz turniri, kroz zapravo plesnu karijeru se susrećete sa jako puno ljudi, trenera unutar plesa i van plesa. Svaki muškarac mora znati plesat i to plesno znanje donosi jako puno cura i naravno svaka žena voli muškarce koji znaju odvesti svoju partnericu. Znači, plesom bi se trebali prvenstveno početi baviti zato što je jedan od sportova koji na najbolji mogući način razvija motoričke sposobnosti, a isto tako je sport u kojemu na najzdraviji način se razvijaju muško-ženski odnosi. Tako da ekipa, poruka od mene za vas je uživajte, plešite, veselite se i bog. Dečki, vjerujte mi da je plesanje cool. A na kojem god rođendanu, svatovima, bilo kojoj zabavi budete, vjerujte mi da svoj sport ćete moći pokazati. Zato što kroz ples možete upoznat ljubav svog života. I za kraj, pratite nas na našem Facebook profilu i našem Instagram profilu koji će osvanuti tu negdje. Hvala Petra. I ništa, vidimo se uskoro.